Industrija mesa Gombić je preduzeće koje se već više od 30 godina bavi proizvodnjom i preradom mesa na teritoriji Republike Srbije. Veoma uspešno i imamo veoma veliki asortiman naših proizvoda, od kojih bi pre svega da naglasimo da su proizvodi od svinjskog i pilećeg mesa. Danas preduzeće Gombić zapošljava preko 130 ljudi. Svoje proizvode isporučuje pored tržišta Republike Srbije na još tržište Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Ono što smo se svo to vreme borili smo se da pokušamo na sve moguće načine da smanjimo troškove i zavisnost od visokih cena energenata, konkretno električne energije. I zato smo se odlučili za saradnju sa firmom Energize iz razloga što su oni, za razliku od njihove konkurencije, bili najuporniji u ostvarivanju ciljeva da sklope ugovor konkretno sa nama. I zahvaljujući tome, a i referencama koje imaju, smo prihvatili i potpisali ugovor gde smo instalirali elektranu na ceo krov u našem proizvodnom pogonu u Inđiji na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Tako da smo sa te strane jako zadovoljni, rezultate trenutno pratimo i očekujemo da će biti veoma dobri i u smislu proizvodnje električne energije, ali i u finansijskom smislu da smanjimo troškove, što je bio inicijalni cilj.